Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili nkezo elami igama ngumfeze ngututhu wakho malo bathi la sibone amakomenti mawuthi umusha la ekhaya engizocela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu nakho konke. Inkaphani eyasebenza ukuqopha uKhuzani uhlelo lwakhe lwempilo ladlala laphana ku-SABC 1 isikhiphe isitatimende esiphikisayo ezifaka uKhuzani ekhasini lakhe la ku-Facebook ngalo usuku lwayizolo. Kule sitatimende esifaka uKhuzani izolo ekhasini lakhe la ku-Facebook ukubalile kuloku wahlala waqala ukusebenza laphana ukushutha uhlelo lempilo yakhe laphana ku-SABC 1 akaze athola imali yakhe laphana kade khala kulo laphana enkundleni zokuxhumana enxanxa abalandeli bakhe ukuthi bambonise ukuthi enze njani ngalolu daba. Ukubalile kule post yakhe kade ifakile laphana ukuthi zonke indleko kade sisebenza laphana esisebenze ngemali yakhe, kodwa manje kubuhlungu ukuthi mangabe eseqedile ukusebenza akukho akutholayo okuyinzuzo akwenzile ngalolu hlelo lolu. Bese ebuza enezimpendulo laphana ukuthi akazi ukuthi imali yakhe ibudget ngoba mangabe ebuza uSABC laphana uyayiphika uyasho ukuthi imali wayikhokhela inkaphani eyayisebenza ukuqopha uKhuzani, kanti kanjalo inkaphani kaKhuzani laphana bathi bona imali abakazi bayithole esuka kwa-SABC. Emveni ekuthola isitatimende esiphuma kuKhuzani nale nkaphani the Bar Group bese bhala nayo isitatimende sala laphana iphikisa izinsolo ezibhalwe uKhuzani ngayo le nkaphani lena ke isho namanye amahlazo laphana bafake nezinye izinto laphana ukuze bakholwe abantu ukuthi ngempela uKhuzani khona ingxenye yemali abamnika yona. Lokho okukhulumayo akulona iqiniso. Bafaka isitatimende esibhale kanjena, ngizocela nje ukuthi ngisifunde. Ibhale ukuthi isitatimende senkaphani The Legend ngezinsolo ezibhalwe uKhuzani impungoso ku-Facebook page lakhe laphana mayelana nezimali. Base besho ukuthi esithanda ukuphikisana nezitolo ezibhalwe uKhuzani impungoso kwikhasi lakhe lika Facebook lapho aqambe khona amanga wathi akakhokheliwe ngomsebenzi wohlelo lempilo yakhe iKhuzani. Base yamkhokhela imali ngomhla ka-1 ku-October ngawunyaka ka-2021. Wasesho ukuthi i-proof of payment ifakile kanye neyemanager lapho uKhuzani unenkontileka ne-bar leader hayi no-SABC. Amalungelo omsebenzi wakhe asuke eshutha asuke angowenkaphani bese inkaphani i-bar leader laphana kuba yimona abadayisela umsebenzi ngokwelicense laphana abadayisele uSABC. Wasesho ukuthi yebo ngokwesivumelano sethu noKhuzani kunemali okufanele simkhokhele yona, kodwa kunezinto eziningi esibhekene nazo ebekuyizingqinamba esisebenza ngaphansi kwazo laphana naye uyakwazi lokho ukuvunyelwe ngakho ngokwesivumelano nokwenza inkaphani safinyelela kwisinqumo la khona sithe ngeke usaba khona ulesson number 2 laphana ngoba asikwazi ukusebenza ngendlela esebenzisana ngayo emva kohlelo nenkaphani. Sihlale phansi sibheke wonke amabhuku alolu hlelo bese siyakhona ukuyikhona esiphezulu kwakho. Njengamanje uma sesiqedile sobe sesikhokha ele mali esele. I-reality show ingempilo lo muntu esuke enziwa ngaye nangeqiniso lempilo yakhe nokuba nzima kithi kuma sebenza sesithola ukuthi uKhuzani okuningi akusebenzisa khona awukhona okunye ukuliqiniso laphana njengokuthi uyolobola laphana umshado ongelona iqiniso, ubudlelane nentombi lapha kanjalo futhi nomndeni nezingane obungelona iqiniso, kuyinto ongeyona ehambisana nezimiso ezenkaphani lapha nesisebenza ngaphansi kwayo ngoba bamele ukunika lapha abantu into eyiqiniso njengoba asithembisile nokugcina esizokunemphumela engemihle ohleleni ngoba izinombolo zohlela zenzanga kahle kunezikaza kwabo ngokwenze ukuthi babone ukuthi kumele babuyele emuva babheke ukuthi iliphi icike elifanele ngempela lo msebenzi. Ukuthatha nje lolu daba lifake einkundleni zokuxhumana nasemaphepheni ngenxa yezinto ahamba ezihogela ebantwini kukhombisa ngokusobala ukungahloniphi umsebenzi wethu nowakhe imbala. Wasesayina ke laphana okuyena laphana osayinile uLegend umfoka amanqele okade sebenza laphana njengoproducer walolu hlelo lelo olukhuluma kabanzi ngempilo kaKhuzani umfoka mpungose. Waze kwashuba ke nganza kwethu angazi ke ukuthi mangabe into injena mhlambe ithini, kodwa ke siyazi ukuthi mhlambe endlamlenze naye sazoziphawulela nayo ngale statement esikhishwe inkaphani ebesebenza ukuqopha ngaphansi kwayo. Kodwa mhlambe wena engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Sihlangana lapha ku-comment section sidinge le ndaba kwi-comment section. Bekuzona indaba ebenginibikela zona namhlanje kwezisenkezi. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare. Nibe nosuku lomnandi, nginithanda kakhulu.